Angibe njalo ngibingelele namhlanje ngalolu suku namhlanje ngisithi mabaphile abantu engihlezi lo okhulumayo lohlanga lomhlabathi. Abaningi niyangazi, bakhona abanye abangazi nje bembona ku-YouTube ngikhuluma, kodwa-ke manje khona into engifuna ukuzoyichaza lana kini ngoba ninemibuzo eminingi lokhu alingibuza yona engingeke ngikwazi ukuthi ngiliphendule nonke, kodwa-ke namhlanje ufaka lo mbuzo uwuthathe uwulalele khona la ngizokuphendula. Ngithe mina sikhona i-special set sika-wallet, sikhona i-special set samafutha okuthi awu-2.5. Unophatha u-2.5 wakho, uma ngabe uzofuna u-wallet uphatha no-wallet ongekho mnyama, uphathe no-200 owu-200 esizosebenza. And then leyo nto akuyona nto abantu bamabhizinisi kuphela, nawe namuntu mumpe nje kuphela siyakwazi ukuthi sikwenzele sikunikeze, ngoba iyakwazi ukusebenza ukudonsela, ngoba kunezinto ezizosuka sibe sikunikeze zona eziyizo ozosebenzisa ukuze zikwazi ukuthi zikudonsele imali. Ke into ngiphendule wona loyo mbuzo-ke manje kade lingibuza wona, lokho lifona lingibuza wona. Ngiphendulile-ke manje i-special set sizoze siphele ngomhlaka 29 October. Nesikhalo sena abaningi njengoba liyakhala ngithe kona angilenyuseleke size siphele mhla ka-29 October. From 29 October kuya le inani ziyabuyela enanini lazo esivele sibiza ngalo. Kodwa-ke asisho ukuthi uma sikunikeza ngo-2.5 sithi uhambe ungabuye uzobhadala-ke uma ngabe umsebenzi usuwubona. Uma ngabe likhona iphutha olibonayo uyakwazi ukungifonela ungitshele ukuthi kunephutha elithile lana, siyakwazi ukuthi sibuye sililungise njalo. Ungathathi into usujika siya komunye umelaphi azofika lapho aphambanise izinto zakho, kanti izinto zakho kade zilunga vele. Ngibonge-ke kulaba abazwayo, ungangithola ku-0832 066 954 0832 yikho lapho ungangithola khona-ke. Ngakho-ke sengibe ngakuphendula-ke manje usuzwile leyo mpendulo kade uyifuna ukuthi kuthathwa ngabantu namabhizinisi kuphela yini, kodwa-ke ayasebenza lezi zinto noma unganalo ibhizinisi, ngoba sisebenza ngento eyokuthi izokwazi ukuthi ikuthwebulele imali. Ngibonge kuyona leyo ndawo bese ngiqondisa lana futhi i-spelling. Umuntu uma ezobuya kimi ufanele ayenze i-appointment, angifonele kusasenesikhathi, angitshele ukuthi uyeza, sikwazi ukuthi izinto sizihlele ngendlela, singahleli izinto sesigijima, ngoba kwalokhu ukwenza izinto abantu begijima kuyamosha izinto esikhathini esiningi. Ngifonele kusasenesikhathi. Lokhu ku-aplaya kubo bonke abangaziyo abaseke bafika kimi, nawe nongakazofika kimi, ngoba ngisuka ngibe nenkinga la kulaba bantu abasebengazi. Umuntu uvele atshaye ukuthi angacabanga nje ukuthi okay, awuthi ngiyobona umkhulu avele athi ngiyabuya manje. Kwesinye isikhathi-ke uzongithola ngingekho, noma uthole ukuthi umuntu usephambi kufika nje, ufona sesesigodlweni, leso sikhathi usuka ungithola ngingekho. Ngezinye indlela suke wadlalisa imali yakho wena yokugibela, usuke wadlalisa imali yakho yophethroli ukuze uzofika ungazange ungifonele kusasenesikhathi. Ngifonele kusasenesikhathi sikwazi ukuhlela ukuthi ungithole ngikhona, ngoba angisebenzeli ndawonye. Kwesinye isikhathi ngiyahamba abantu bembizile abekuyolungisa ezinye izinto. So yikho-ke uma uzobuya kimi ngifonele kusenesikhathi, ufone the day before ukuze ngikwazi ukuthi okay, ngiyo-attend-a usibani nobani nobani, ngoba kwesinye isikhathi wayeke ukufona ngizoba khona for labo engisuka ngi-arrange nabo. Uma ngiqeda ngabo ngiyaphuma esigodlweni, ngiyahamba ngiyokwenza okunye ngoba imisebenzi eminingi, awukho umsebenzi owodwa. So yingakho-ke nginalo ithemba lizwile kule mibuzo kade liyibuza ukuthi lo wallet namafutha asebenza kanjani. Ngiyaphinda futhi ayasebenza noma unganalo ibhizinisi. Kathi-ke into ekhona, angeke ngikhiphe yonke i-information kubani nobani, kodwa i-information e-sensitive
ngiyinikeza loyo muntu onguye osebuyile wazothatha into. Yikho kade ngithi ngilichazele nje kuphela kancinci ukuthi awasebenzi kwabanamabhizinisi kuphela, asebenza nanoma ngubane ngoba yakudonsela imali ngale indlela esizokutshela yona nale ndlela esizokulungisela ngayo. Ngibonge-ke manje ngalesi sikhathi. Amen.